deny children from eating. Lit kod kuyo kwa skul sekondar ma Karigini kod aluora mare e ward ma Mudhambi County ma Tharaka Nithi tok jopuonjre ariyo ma jo klas 12 wito ngimagi tok madho chemical kido ma ethanol e skundno. Kaluwore kod jatend lakteche ma Tharaka Nithi Kenneth Misheni, jopuonjre ne rik somo mar practical ma biology kama moko kuomgi no madho ethanol. Okinyi makawuono ariyo kuomgi no yang no tho kamodong pod dhi nyime gi yudo thieth. OCPD maluora no otamore loso kod jofuambo. Wanafunzi waliweza kuingia katika mahabara na wakaweza kupata mahali hiyo chemical ilikuwa imewekwa. Wanafunzi 13 ndio waliweza kunywa hiyo ethanol, wakiwemo wavulana 9 na wasichana 3. Kufikia leo asubuhi, wawili walikuwa wamezidiwa na ndipo waliweza kuripoti, wakakimbizwa katika Chuka County Referral Hospital, na wao wawili walikufa tu punde walipofika hospitali, hawakuweza kuokolewa maisha yao. Tumewapata wengine 7 ambao wameathiriwa na hiyo dawa, wengine walikunywa kiasi kikubwa, na hao 7 ndio tunapeleka katika hospitali ndio waweze kuchunguzwa zaidi na waweze kuwekwa katika matibabu. Tunasema pur mar mananas en pur mawendo e county ma Siaya.